Pozdrav ekipa, evo kao što znamo, znači jučer je bio iPhone event, to jest dobro nije baš iPhone event, ali Apple event, gdje je u biti glavna stvar bio znači iOS i iPhone, mislim bili su predstavljeni još malo izmijenjeni iPod Touch i iPod Nano, ali naglasak je bio znači na iOS, iPhone i na iCloud. Kao što znate, novi iPhone se zove iPhone 4S, ipak nismo vidjeli dva modela niti iPhone 5, ali to ime iPhone 5 ništa pretjerano ne znači, jer mislim mobitel je dosta izmijenjen iznutra, izvana nemamo nikakvih promjena osim ove antene, koje se možda malo više izvana vidi, ali iznutra je jako puno toga dodano, znači možemo ići pogledati. Znači novi procesor, A5 dvojezgreni, kamera, znači pojačana 8 megapiksela, bolje leće, ona ima kao bolje osvjetljenje, više svjetla prima i tako. Tu su te neke glavne stvari koje su nove u iPhoneu, znači taj novi procesor, nova kamera, snima Full HD, ima još nekakve poboljšanja. Da vidimo features nove. Znači jedna od tih novosti je taj Siri, koji u biti bi se moglo reći nekakav glasovni pomoćnik, to jest pomoć koji, znači nekakav umjetna inteligencija koja vam pomaže nekakve stvari obavljati bez da morate tipkati po mobu, jednostavno kažete rezerviraj mi, ne znam, subotu popodne da radim to, u kalendaru to napiši, kaže pošalji poruku i tako, znači dosta ovako korisno za ljude koji ne znam, možda nisu baš, ne imaju problema sa videom ili tak nekim stvarima, mislim da će to jako biti dobro, još ako će se developeri razni potruditi nešto s tim skombinirati, moglo bi biti dosta moćno, iako mi je jako čudno što je kao dostupno samo na novom iPhoneu, a kažu znači da normalno šalje se na server, obrađuje se i vraća se, tako da ne vidim zašto je ograničeno, nema nikakvih hardverskih ograničenja, ne? Evo vidite tu znači što neke stvari može raditi, znači možete ga pitati koje vrijeme, možete ju ili ne znam sad valjda Siri ili nekako žensko, možete pitati koje je vrijeme, pa vam kaže vrijeme i slično. Bila je predstavljena znači nova procesor i grafika je malo jača i tako ono. Baterija isto kao jača, znači dosta je hardverski to pojačano, znači nije dizajn ništa izmijenjeno, ali hardware su lijepo pojačali. I da, sad imamo znači tri verzije od 16, 32 i 64 GB, tako da je to dosta dobro. Ove 64 će dosta ljudi onako su tražili, pa možda će dosta koristiti. Standardna retina, FaceTime, AirPlay, slično, i nešto su spominjali kao da su antenu poboljšali, da može odjednom, ne znam, se mijenjati između tih antena, nešto da se brže ide vamo tamo, vidjet ćemo koliko će to, mislim, kaj mi vrijedi ako imam bolju antenu, ako mi T-Mobile i ostali ne hvataju ni 3G ne ide kad izađe vano. Tako, znači ima tu dosta nekakvih promjena, da imamo baš čistu tehniku ovoga uređaja. Dobro, oni tu baš ne otkrivaju previše, ali ono čisto da se vidi, znači dimenzije su koliko vidim iste. Imamo model 64 GB i ovako ono iste stvari, nešto malo tu oni pokazuju kaj sve ima. I tako ono, ja gledam za sebe, ne planiram ga uzimati, četvorka mi je čisto ok, ali mislim da će ljudi koji imaju, ne znam, 3G ili onaj prvi, će ga sigurno uzimati. Čak se meni više sviđa da je ostao ovaj dizajn, jer mi je ono puno bolji od onih koji su po rumorsima pričali nešto tanji, širi, nekako mi je bez veze, mi je baš onako lijepo leži u rukama i tako. Da, još su najavili onu neku aplikaciju Card za slanje kao ovih nekih čestitki slično, a ne znam, to mi je bez veze. I eto, to bi bilo biti to, pa ono, ako imate vi kakve komentare, slobodno pišite, ako će ga kupiti, ako nećete.
I da, isto, ono, vidjeli ste da će ga Slovenci dobiti ovoga sad, mislim da je 27. ili 28. ne znam sigurno, pa ono, možete i to komentirati. I tako, evo, ajde, uživajte.